Ibinye sabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
abonke nje ngayo inkosi yobabusisa amen. Ingane unyazi lwezulu siphila eshuthe na uyilande ehlathini elimnyama odakeni. Wathi ayisho lapha ekhaya ukuthi abantu balapha ekhaya kufanele balinde kusekude ushembe lapha balanda khona. Wathi asimene indaba okuye inyangeni. Wathi asiyeka futhi kule ntuzo ukuya nasezangomeni. Kuthe kusuka lapha inkosi kwashuthi endiyathi mayikhulumeka kwakunzima ngoba ubaba wayengayimukeli kahle lento ekhaya. Kuthe kusuka lapho kwabanzima ukuthi umndeni ngimtshela ngagcina ngitshela masekhaya. Kuthe kusuka lapho ukuthi udadewethu unyazi lwabeka phansi ingqoko. Lwaselithi uyabona izingqoko lezi uma ngingawutshela umndeni ukuthi na awuye ekhaya emphefumulo wonke ubani ozobathathela leli ithele zabo mathiwa sekwabili ithele. Wabe inkomo enkulu ngasentakweni ngaphezu kwezindlu zabadala. Wasethe namtshela wonke umndeni uhlangane ngekhaya emphefumulo inkosi kusele kuzweni. Amen. Ndingamana zetha onyazi lezulu. Igama lami ngumfana mina ozakuthula udokotela. Ngiyacela abantu babeze emphupheni ukuthi bacele uNkulunkulu umuntu akhiphe iphimbo lakhe lonke ngoba abantu baqhamuka kude bafuna ukuzozwa ukuthi uNkulunkulu uthini ekhaya emphefumulo uyangahleli. Ngizwana phansi nenkosi uJida ngithi kwaceza. Manazareta kuningi izinto ngiyibona kodwa Mamesezwe ndoda, mamesezwe. Umphefumulo ngibe namahloni. Manazareta ngithe ngilele ebusuku ngolesithathu kuzoba uLisina. Mpupha sengazuthi khona ibhanoyi esuka phesheya liza ngapha ngasekhala umphefumulo. Uma suka phesheya lize ekhala umphefumulo seliza kungumfuko omkhulu. Nalo dlula ibhanoyi ngathi lihambe laphansi. Uma lihambe laphansi bese ngithi hayibo anti u-Antono olamano baba ngithi hayibo anti uyabona leli bhanoyi lizolimala lizogela emanzini bese ngithi mina lesimile sibuke. Bese kukhona umuntu eceleni ethi mfana wami uyalibona lela bhanoyi athi bazogqinqa bazogena odongweni laba abantu laba ngoba thesi bathi umuntu bahambe ekhala umphefumulo. Bona bathi bayoqala e-airport kanti ushembe lapha ekhala umphefumulo une-airport yakhe. Unezinto zonke ushembe lapha ekhala umphefumulo bese lime khona kodwa lizogqinqa leli bhanoyi njengoba khonapho lingene emanzini ibhanoyi liphume lingene ngaphakathi odongweni. Uma sekuthi akesigijime siyobona lapha abantu akade begqinqa lebhanoyi sizofike sithole imali lapha kulabantu abasuka phesheya umuntu mesuka phesheya unemali. Uma sifika lapha simphele lodonga siyabona ukuthi hayibo laba bakhala phakathi ebhanoyi benza ukuthi laba bantu abanaso ukuthi banemali laba ngoba bashuphuka abantu labo. Bese akhala lo muntu ethi yanjalo manje ujabe owenze ukuthi kuze kwenzeke lokho. Sicela usiza futhi cela usidonga bese yini lizongiphani. Ngoba nabo manje ngifuna umsebenzi angisebenzi ngizomphanda manje ngidonsa la. Athi hayi wena into yakho sizolwa ngoJulayi kanti awazi lento leyo. Ngisho ufuna umsebenzi bakutshela ukuthi uzothola ngoJulayi. Yento athola manje yazi ngiphatha ngoba uma ngifaka ama-CV noma ngifaka vele nje sizofuna lesimart ngoJulayi. Indaba ahlahle ingoJulayi. Lentaya okay kulungile yenze njani athi gijima ekhala umphefumulo uboleka ipiki nefoshela uzogubha ngapha umgodi eceleni ngoba nesipoti nefoshela unawo okwazi ukuhambisa ekhala umphefumulo uguphe ngapha eceleni uzokwazi ukusidonsa ngilande ipiki ekhala umphefumulo sathi ikhala umphefumulo liseduze kwakho bese bezofika bona ukushona e-airport ngifake ipiki kanje eze lo muntu ethi hawu wazasiza wasikhipha bona uzothola umsebenzi. Ngolesine ekuseni lokunani isikhathi ngikade kuthanda sithi awuthini la bese ngifuna umlungu engenzekeli i-interview athi ozala fika ethi hawu yakuthini wena ngoJulayi ngifuna ukuthi uqale ukusebenza la iyakhokha la nkampani mangaze yabona mangena khona asibe namahamba namuthi enosundla athi lalela wena sifuna wenze kanje na ngifuna wenze kanje kanti ngifuna ukufonela ngingakutholi kodwa ngoba sengizayithola ngokuvela ngangiselokoni yami bese lalela nathi imoto ezothatha ngesithathu lesiyakulo ngiyakusa ngapha lapho kungakhona ukugcina khona ithuba ukuthi akasambe izimbosho manje uthi azimbosho uzomqasha ngizoqala kodwa ngoJulayi
njengoba bekade esho lami ukuthi yonke into yami izolo ngoJulayi so ngicela ukuthi ushembe kuqopho wakho kokumunye kodwa isikole naso singacethi uma kuphela inyanga ngizama ukuthenga ibhiki nefoshela noma nje ngiphatheka kabi umuntu uma ngabe uthi ungazulisa ibhiki nefoshela ekhaya lomphefumulo imphatheka kabi into leyo muntu angithi ngizozama ukuthi yonke indlela ngikulethe amen ngiyacela ngazi ukuthi zonke izinto zingahamba amen Ikhethi inkosi yasePhalamende lokhulumayo uthola indahla wami Mkhize izolo ngeke nganikela ukunikela kwami lana ngixoxa angichaze kanje ushembe ngiyamazi benginenkani kwamanje akunenkani lala ngapha kunayo ngaba social apha yes sawabona ala bilo seka yonke ngaze ngalimala ukuza kwami la ngizwe kahle ba ngize ekhaya ngoba ngihluphekile lezi ngiba lethi imali ebingayitholi uma kontenshonte ihambe ekhaya lomphefumulo ithi hayi ngenze usebenza kube ngani mntanami ufika ikhehla kumele lithi yathi mina angive mina leyo nto mina ngonkusi ematholeni ayibeki mina leyo nto nala wathi wemfemana wemzukulu yakuthi ngibamele sengisile la hamba ukhiphe ezigodi zothuli losizi lokufa asukami yazi ngazosebenza la ngasebenza ngithema sengisebenza kanikele izolo umushumayeli engikele phambi wafike ebusuku hayi ebusuku hayi ngibone amanye amakhala aphele hayi ngibone ezinye izinto engibonile ngibona amakhehla ngabonisa kwazi ngabona hayibo kazathi uvulisile ngiyokhuluma ngobuhle ngiyabona wena imali zaletheni ha anidukile amen anidukile ngithikamela aliko kusathana amen ngayibeka lento ngoba uma ngaleni ngase ngigule ngayithola bamajike ngithi bekithi ngesibhedlela angibeka kancane ngayithola ngephi wathi umuntu ukuthi lokule ayiyona ibhephe hambe ulungisela abantu baleni ngoba ungathothi bona bakushaya bathi mina bangishaya nabantu basekhaya bathi bangishaya yokuhamba ngokuyifoto ukubana ngithi hayi wathi ngihamba ngiyambonga ushembe ngoba la ngihamba khona la ngigabula khona ningathi ushembe angikhuluma ngojesu manje wenkosi ungakhuluma ngoshembe nahleka noma ngikhuluma ngoshembe ithole likhehla thola lihambe likhehla amen ekhehla siyasebenza la hamba ngithi ngihambe phakathi ekhaya bengithi ashembe amayekisi Bombela sitimela samaphondo ngiyabonga ngibonge kwanje eselizwe osibusise bakhosi bonke bengcwele ngoba kunede isibongo ngoba amaphumulo ngendawo inkosi undaba ezitha engaphansi kwayo ngithulile ngamakhala ophefumulo ubamnyaka ezulu ekhaya ngasobonakaliswa uyafika ukuthi phuthuma mntana ngiyele ekhaya ophefumulo ngiyele ebashumeli bakhona fika uhulumeni nabo ukuthi lokukhulula kuthuma khona kuyaphuthuma benakisise kahle ngoba kuyaphuthuma uzobathuma ngabe enkosini yazozulu bedlulisele khona athi ngisize kanjenayo athi ubona nje njengoba kunje emhlabeni hamba tshela ushumela usikhathi bethumela ukuthi sekugcine inkosazana yamanzi isidalwa somhlaba bangena imphefumulo engafanele emanzini kungena ney'mali nayo yonke into kungena yonke inhlaba yokungcwala emanzini manje inkosazana isenayo indawo yokuhlala manje njengoba nakunje benza zonke izinto ey'ngasiye ezweni ingoba yonke indawo isihambile kazisi ifuna indawo yokuhlala indawo isenayo yokuhlala isihleli ngenyawo sonke isikhathi nje sonke isikhathi iyasuka endaweni ifike izama ukuthi indawo ithole indawo yokuhlala manje indawo yokuhlala ayinayo bese ethi bashumele
abashumela sekhaya befuna ayekubaba inkosi yazezulu yona ezakwazi ngamanje ukuthi ngalungisa lokho athi kuye ahambe ngabe kunikela amanazarete umhlaba wonke ngoba lento ithinta into yedwa ithinta wonke umhlaba athi amanazarete wonke kufanele anikele abashumela beseyakhala abashumela beseyakhala ayo bayazi ukuthi uyowenza kanjani lolaka elungisa kanjani asekukhuluma esikuthuma khona-ke uhambise kunjengoba kunjalo ngoba ungakhambisanga lokhu khuluma njengoba ukhuluma uzokuthuma uhambe ukhuluma uzobaqoshwa phansi ungakwenzi ukuthi ungayi uyaphuthuma shesha usheshe ukhuluma ingakho amanazarete nami ngibuye ngathi angize ngizokhuluma ekhaya lokukhuluma kosisonizwi ngiyayikhetha inkosi yakithi emhleni ngokuphakama uyazi lwezulu. Amen. Siyabonga bakhonza abahle basezulwini bantwana bamenzi wezulu umhlaba. Siyabonga ukuphiwa leli thuba emhlabeni umvelinqanga uyazi lwezulu wasakhela inkundla yokuba sizothetha amacala abazali bethu ngoba bawaqambe emhlabeni lamacala awekho ngale kwethuna. uNkulunkulu wayesezwela ngoba igebengu ezafika ezweni lakithi abelumbi amaqabazwana asikhohlisa. Bengithanda ngiyathanda ukuxoxa kwisibhalo sabafana bakwa-Israyeli ngoba baqopha umlando. iBhayibheli uthi uShembe lisukela egameni lesiHebheru elithi Biblos ngesiHebheru, ngesingisi bathi history book, ibhuku lomlando. Abafana bakaJakobe noma bengavumi ukuthi kubhalwe phansi izinto ezazenzeka ngemihla kaMvelinqanga ehamba nabo, kodwa laba ababelolwazi babethatha umlando bawudayise bese ubhalwe phansi. Ngakho kunye kwazo lezinto kuyimfakela eyenziwa abacindezeli ababefuna ukuthumba indlu kaJakobe, ngoba kuthiwa bona bayanqaba abantwana baka-Israyeli bathi umlando wabo uzobhalela ukuthini ngoba into eqondene nabo, uNkulunkulu uqondene nabo. Masiwuza umlando kuthiwa ngo-1553 labhala iBhayibheli ngolimi labacindezeli, bona benqabile amaJuda ukuthi uzobhalelani umlando wabo owey'ngane zabo weyizukulwane zabo, bawubhala. Ngiyangithanda ukucaphuna kona ngoba uthi uShembe mayefika umqali wendlela abantu abami isatsho ebhulisi eliphakamisa iBhayibheli ekhuluma ney'ngwevu zakithi, uthi isatsho ebhulisi sokukhalima iy'nkomo maziya olwandle, futhi nani niyaphula ubudlelwane olwandle nandela abacindezeli benu abathubi benu banifaka olwandle, banifaka olwandle ngaleli bhuku labo elingenalo iqiniso lalo. Ezinye iy'hloko azinalo iqiniso ngoba zayibhala abathumbi nabacindezeli benu. Uthi-ke nathi-ke bantu bami basukile sifuna ukumkhalima ngaso lwasisatshweni uze nibuye ngoba iningi leni selifunde kakhulu, lifunda lento ebhalwe phansi selikholela kuyona. Mina ngiyakhumbula umama wami ongizalayo wayemfundisikazi ebandleni lasechibini, umama wami mamemele wayenza umhlobo athatha iBhayibheli. Uyazi uma usemncane ukholwa into wayinayo, simhlelele ngani athatha iBhayibheli aqamele kuyona. Masithi siyambuza ukuthi indaba athi ufuna ukuphupha ezulwini loNkulunkulu, mawenze lokho uNkulunkulu uvuka phalaze. Ngibuza ukuthi yini mawuphalaze? Athe umntanami uyakwazi phela uwumuntu wabelizwe. Athe uNkulunkulu umntanami uNkulunkulu isilwane leso. Awunalo uKristu nithi nifana noMlungu. Akasafuni lokuma. Ngiqondela ngekutheni ngicaphume kulona ngoba khona ezinye izisho zakhona ezikhona ezweni lakithi lezi uShembe bathi usikhalima ngazo. Ngithi incwadi kaNehemiya 9:2, Nehemiya 9:2, engicela abashumayeli noma ihlathululo esheshayo isivulele yona. Nehemiya 9:2, igama mayifika kuleli zwe lakithi ziqamba amanga zithi ufile khohlwani yona le. Ningamkhumbulo umkhumbulo. Namhlanje okhokho bethu baqanjwa ngamagama egebengu oNoel, wayekwamagama abo oVusumuzi,
abasawafuna manje umuntu uma uyambuza ikamela uzadlalisa amahlombe mako wesimamazana anikilini wele ngathi umlungu athi yena uLorraine uthi uNoel ajabulise lawo magama kuthiwa la magama aqhamuka ngesikhathi abantu bephucwa izwe ngesikhathi bephucwa izwe abantu izwe la lezike bengifika la ama-architect afika bukuthi abahlazima bukuthi umuntu omnyama samkhipha kanjani emthethweni wenkolo yokungcwele kwamasiko akhe lento yahlalela phansi ngiyakhumbula umlando ukuthi uQueen Victoria umbuso wamaRomani lo wayembusi umuntu esimame wabusa emva kadadewabo wayebizwa kuthiwa uQueen Mary embusweni wamaRoma Roman Empire umbuso wamaRomani umbuso wabelungu owaqanjwa ngonyaka ka-31 uChrist engakazalwa uzalwa loChrist sebekhona abagcinizi bamile bacupheza ukuze ukubona izwe lakithi la izwe lakithi sesiphuze kakhulu amathe azo lezigebengu ndokubona izwe linyakaza njani bakhona bathi izwe likwele endleleni bathi abanye athina sezadla iphalishi sezadla amathe azo abagcinizi ngeke sisavuma lapha uthi ushembe lapha lezi gangi ngesikhathi izodla izafike zahlwayela uQueen Victoria wathatha emva kadadewabo okuthiwa uQueen Mary wegazi ngoba kuthiwa wayegwetsha kakhulu lo mbusi wamaRomani ebulala kakhulu base bemhlisa ngoba wayesebulala nendlu yakubo wasengena udadewabo uQueen Victoria yokubona yonke amadolobha ano-Victoria Street ususela kulawo makhosikazi ayebusa izwe lase-Afrika kodwa ehleli e-Europe kodwa elawula ngoba ngezigebengu ezayidumiwe kwakungamasosha abanye babeqeqeshekile benolimi olukhithwana nje bashumayeze lelizwe esolinika lona hayi inkolo zezulu bashumayeze izwe esolinika lona abanye kuthiwa mani bafica nibafaka ugoloko ukupera ugoloko ukuthatha ingqondo yomuntu abanenkani nibafaka ihlavu amasosha ayinikezwe imishini ezinto ey'ntathu ukuthi uma benenkani badumule uma nibona ukuthi lokho okuyithatha kakhulu ninikeze ithuba lokumfundisi khona kuzoshumayela izwe lethu uma nibona ukuthi ilo uyiphepha nifaka ugoloko izinto ezayinikezwe abelungu njengoba abantu uma befika basebeqamba indawo yokutreyina abantu kwathiwa amamishini bafunde emamishini abantu abaningi abayizikhulu ababaphethe umuzi bafunde emamishini ususele ekutheni imishini ababethunyelwe yona umthetho ababenikeze wona nenqubomgomo ababenikeze yona abazothumba lelizwe likaMthaniya izwe lamahuluko izwe lawokhokho bethu izwe lasemandulo izwe lawuntu bathi uma befika bafike kuqala bayihlola inhlalo yabantu bayihlola inhlalo yabantu nokuhamba kwabantu nemkhalo yabantu nobuhlakani babantu namasiko abantu nenkolo yabo nobungcweti babo bayihlola bayithola badimbici basebebuyele emuva kakhulu Victoria wasekukhulu Victoria hayi baphuceni kanye baphucile ikhonkwane zabo inkolo yabo ukuthi uNkulunkulu bamdumisa kanjani nibaxabanise nomvelinqangi nibaxabanise nethongo ukuze kudede labo bantu kuba nesebenzela ukuthi labantu bayimdoloshiye banoNkulunkulu banomvelinqangi abantu bakulelizwe wayekhuluma ngezwi yenzeka into mayibonge Nkosi amen mayethi umoya woza wawusukuma umoya uze ngoba babe nomvelinqangi abantu bakulelizwe benenhlanzeko behlanzekile ubunuku bengenabo abantu balelizwe eAfrika bathi bakhipheni-ke kulezo zinto bayeke indaba ukuthi mabe dumisa umvelinqangi badlulisele koyise noyise emkhulu babo bayeke ukuthi mabe dumisa umvelinqangi baqale bakhalele abazali babo ukuthi inkosi zizalwa izoni ezazalwa izoni siphuma phakathi kwezoni zasemandulo ngoba mani bayekela njalo bacelela abazali babo ubethelela abaphulile emthethweni bona uma nibadedela umvelinqangi uzobazwela bathethelela abazali babo bese bona bebe nenhlalelo babe yimdoloshiya inhluleke benzeni ukuthi abakhohlwa abazali babo
bangabafungi nokubafunga, bangababizi nokubabiza, kodwa bonke lokho bayakwazi ukwenzeka ezweni nakubo ngesikhathi bekhuluma. Ngokufundela leyo ncwadi Nehemiya 9:2. Inzalo ka-Israyeli bazahlukanisa kwabezizwe bonke, basuka base beyoguqa phambi komprofethi uNehemiya babika izono zabo. Nokona kokhokho babo awudwebele lapho, nokona kokhokho babo. Thina thuwanda ofile umuntu wayengakholwa ngani, wayengakholwa ngani nangiyayikholela inkolo ekhona lelizwe emasontweni ethu esiphuma kona. Uthi uma yikholela babe ngakholwa ngani bona ofile bathi asikhohlwe abazali bethu. Basenzani namhlanje abazali bethu? Basenzani abazali bethu? Basikhohlwe yibona. Kodwa siyalazi ilizwe kuthiwa izono zabazali ziyona phezu kwengane, kodwa ubakhonzela thina siyakhohlwa. Kodwa abantu bokuqala ekufundiswa ngabo inkolo abafana bakaJakobe bafike bama phambi komprofethi uNehemiya babika ukufa kwabo nosizi zabo, base bengakhohlwa ukubika ukubona kokhokho babo. Thina kuthiwa singabiki emasontweni ethu. Kwafika uPombela ukagana bathini ukulethana amadilana wafuthana mhla wafika namhlanje abamlindi namhlanje ufike ngayizolo kade afika kulelizwe wayibuka yonke inhlalo ukudukisa umuntu omnyama. Bathini lezi gebengu zithi thina asingabanako okhokho bethu, asibashiye bengane. Egcineni base besithumbile besifaka namamishina basifundisa ukuthi okhokho bethu bangamadimoni, isilwane esingachazeki, dimoni esingachazeki, umuntu owenza into eyenza kabi, ehliphisana, ebulalana yonke into. Wathi asibabize ukuthi amadimoni. Uma wena umuntu ethi ekuvalela emnyango endlini yakho ekhaya ukuthi ungena kuvalela emnyango abe sekuthuka futhi awuzusiphodoza isicapha, uzosikhahlela ngoba lo muntu ukuvalela emnyango uyaphinda kuthuka futhi ukubiza ngesilwane, uzosikhahlela. Wenzani wenza ulwane bese eshe batsheleni bafundisi bona ngamasondo lesazi ngoba behlele ebhishi begqoke ikhindi nophaqaphaqa bayakholetha bona emasontweni kubefundisi bethu abazobe behleli lapho beshumayela ngamasondo kukuhle. Bathi batsheleni ukuthi niyabona ubaba omkhulu babo amadimoni ngempela babahlabelelani nabantu abathi kuqeda ukuhlaba bese kubonakala izinto. Yini abana sibahlabela sesiyakwathuza sidlala omajiya lapho abafika basigcinwele dayisi basibize ngayo yonke bese behlabele omkhulu. Umajiya ayihlanyela uhlanyiswa lelimkhuba abantu bambathile uzohlanyela phezu kwakho. Ungamyasho kuthiwa kakhulu uhlanya afika ahlanyele phezu kwakho umajiya abesehlaba imbuzi umbize uzohlabela vele abantu sobalahlile ngobanakile. Uqeda ukuhlaba bese kuyabhimba abesethi umntayi kuyafana uhlaba nowahlaba ade ngihlabile kodwa kuphuma ingane kweziwa yonke vele usahambisa izinto ngendlela. Yini imfundisoze esayifundiswa zigangi kulelizwe ngesikhathi izothuba izwe lethu. Uthi kukhulu Victoria benze njani? Bayakhuphuka babhinge baye phezulu entabeni bayokhubeka babefuna ukudla, befuna imvula, befuna inhlalakahle ezweni bese bebuya imvula isinetha. Wathi kususeni konke lokho baphuceni baphuce izakwazi ukuyikhumbisa idwaba amadoda akhumula imvunulo amabheshu bese nibagaqanazi ingubo lezi ninika zona. Ngaleso sikhathi kwakuthiwa belungu babefika ezweni kwathiwa amaJalimane. Ingaphi ingubo yabo kwathiwa iJalimane, kodwa segqoke iJalimane. Ekhaya nami ngikhulile kuthiwa ngase usebenze uthenga umama isiJalimane, uma umthengela isiJalimane uma kuthiwa indoda uzovusa umuzi ukuthengela umama wesono. Ngoba phela kwakhulunyiswa idwaba okhokhokazi bethu basebefaka lezi ngokuthi iJalimane ishweshwe. Namhlanje kuthiwa ojini bahle babiza amagama wena ingubo zokuthunga zonke lezo. Wafika uShemba wathi bantu abamchacha bakhuluma impilo yabantu kumnana abazalweni ngoba abazalweni babulawa yibona ngehlaba badliwa izilwane abangcwaba. Manje abazalweni bazolandwa bani lapho? Abazalweni bazokhishwa bani inhlamvu lezabo ababalelana? Abazalweni njengoba bathatha bakhuliswa ngamabhoni bafakwelwane bazolandwa ba bakhumbuleni bacele intethelelo nibanikelele uNkulunkulu benqande
ukuze baphume babe izingilosi ngoba akekho umuntu othi mayithandaza athi uNkulunkulu. Umuntu mayithandaza ubiza uNkulunkulu, ubiza oyiselo esemkhulu abesesekela ngamakhosi. Ufakazi mina nawe la eAfrika. Amakhosi amakhulu amasonto kakhulu bathi amasonto baze bavuka umoya bathandaza ngesingisi lokhu yazi lona. Mase thandaza ngesingisi oh Lord son of David. Oh Lord son of David, yini Davide. uDavide inkosi endlini kaJakobe. Wabakhuza uNkulunkulu wathi manithandaza msana ukubiza amakhosi amaMowabi labo abacindezeli namafilisi nathi. Bizani uNkulunkulu amakhosi azalini oDavide ngizonilalela. Bizani oyihlo noyihlo ukukhuluma bethandaza bathi uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu Isaka, uNkulunkulu wamakhosi ezolayithi oDavide ngizonilalela. Wathumela abaprofethi babafundise lo babafundisa-ke oMoses, oJeremiya, oJoshua babafundisa bese beyakhululwa ecindezeleni lwabo. Wafika uShemba wafika indlu emnyama ithandaza oJoseph kodwa omkhulu wabo othatha lamacala ehlazweni. Besilizwile bewe bafele emahlazweni bahleli manje esigodini sosizi bayakhala abanye abafunanga ukulalela ubhinqanga bayithilungana yonke lo mthwalo welakithi uma ke singabakhumbula abazali bethu bazokhunjulwa ubani. Uyayibona lezi igangi ngendlela ezihloniphe ngazo zagcina sezenza ikhumbuzo ngegagayi zamabutho azo la eMgungundlovu esigodlweni sikaJaha saNkosi uNdlungwane. Bathi mase besiphangile sikacetshwana sikadingana bathi mase besiphangile base behlomulisa amasosha amabili afa ngesikhathi uCijayo ebakhandela uZungu bafaka esibayeni uDingane. Abantu ababehola amabutho kwaku-Gerrit Marits noPeter, kwaku-Gerrit
Merit noPeter ababehamba phambili babulawo ngemihla enkosi uDingane mase bebuya isibili sebehlasela bemnqoba uZulu bamthola kalula ngoba lento isekhona nabantu ngoba kuthatha lamalulwane thatha amalulwane lawo yithi lamadoda amathatha adayisa umuntu wakubo njengoba namanje izodayiswa yithina kumakhonzwana abenza ngalutho sisawazondo madiyela athi ayihlalele phansi ba-operate bathatha bamika lapha naleli gama lidemocracy asilazi republic asilazi kwakuyidemocracy ukuthi ikwazi ukuvikela ingcosana inkeshezana bese ukuthi iningi ihluleke ukucindezela oyingcosana wasethiwa siphinde republic asiphinde sikuveze lokho obala ingakho kwazothiwa yi-republic uthi ushebe mayibongozi ukuvikela abayinkeshezana kwabaningi le-democracy la eSouth Africa angikhuluma zepolitiki ngikhuluma ngoba lento iziyadla ngisho inkolo yabantu balelizwe abantu balelizwe bambona uNkulunkulu ezibaphengula ebaphephetha bambona beza kuyena ngoba ucabanga beze enyangeni bazothwala uyazi lezi uNkulunkulu mayibongozi amen usabalele uthi nomhlaba bathi uNkulunkulu amen silandela bona bathi uNkulunkulu uyazi lezulu mayibongozi amen akekho umuntu uVelinqanga esikhuluma naye lesamemeza bonakala kanjani uVelinqanga mayifikile phakathi kwabantu ngithi incwadi kaJohane 4:48 lapho phela 4:48 angisazi kulapho bayithola lezi gebengu zathi mayisenqotshile umuntu omnyama zathi sifuna ukwenza isikhumbuzo umlungu ungalomlungu ufundise ngathi wobuza makuthiwa kwamazi lokuza aliphembeka kanjani igama likwamasho abelungu bacubungula abona umlungu mangasangena phakathi kwethu isengelaphepha thatha ngisiphephela indala lafuna impeni nithi likhuluma uyabhala asondelele kamathatha njengami mathatha njengomaje abuze ukuthi yani liguqa lapho ubekwe phansi uNkulunkulu mayekenani athi aqukethe kakhulu umaje athi hayi izitsha le adizokwenza abuza abhale phansi umlungu into eyabulalizo kaMthaniya into eyabulala indle emnyama umsodala inkosi iphumala ngasikhothi nabo thatha bahangula uthi nina nifuna ukwenza lento eyenziwa okhokho benu badayisa ngobukhosi babo uJohn 4:48 funda ba uJesu wathi kuye-ke ekhuluma nabantu bakubo bemvukela uthi kubo uma ningaboni ibonakaliso nemangaliso anikhola ngiyabonga baba uNkulunkulu kuyamphoqa ethande engathandi mayethi uNkulunkulu akavezi ibonakaliso nemangaliso unyazi lezulu lenzeni unyazi lezulu libuza abantu abalele thula lomhlaba abafa beyimizimithi namhlanje bavuka bakhuluma ngomlomo wabo bathi selene ekhaya uNkulunkulu abantu uthini uNkulunkulu azosibumba siqobo asidala kabuhle asibeka senza uvuka ingane ezaphuma zachithwa zalahlwa zithi selene emzini ekhaya uNkulunkulu abantu unyazi lwezulu lona elozidala kamusha lesiphe isizilwane angibali imisebenzi esiyibona ngamehlo ngoba le misebenzi esiyibona ngamehlo sibuye simphile uNkulunkulu kade bekhuluma manje abantu abanye nayizo abantu bekhuluma nakuthanga kade bekhuluma le misebenzi ushemba yenzile kuvikela abantu beshawa ngenhlamba kuvikela abantu nami ushemba unyazi lwezulu lako lenza umhlobo ngathi ngiyavula ekhaya into omuntu ngihlasele ngingayazi ngiyavuka ekuseni ngithi ngiyohlamba ngezwa waba inhlavu wakwazi ukuvula inhlavu amasosha kuphela akwazi ukuvula inhlavu ngoba sekusephekile ngezwa kuqhuma isibhamu ngezandla nganganako kodwa ngase ngizibhungane lithi ngacwila ngashoka phansi yadlula inhlavu kanti ushembu wenze namasibo umuntu ayikhalisa webhungane ngayiziyokhala lapha esicabheni namawindi kanti beyiqondela embombeni babebaleka umuntu oyethwala ngudubula unyazi lwezulu lwezukhuluma lingivikela ngingazi kodwa lokho akumsizi ngalutho uNkulunkulu nabakithi basizi ngalutho into esiyihlale ngayo ekhaya lempembulo ukuthi sibenzeleni okhokho bethu sizobenzelana okhokho bethu phambi komsindisi uNkulunkulu wangezela abantu emhlabeni uNkulunkulu uzele imphefumulo yabazali bethu ngoba ingubo yabo ingubo kaNkulunkulu imphefumulo yabazali bethu amen ingubo kaShembe nje imphefumulo yabazali bethu amen kade khuluma nje lapho ngilaleli lekuseni kwezulu lomzansi ukhuluma isimangaliso uNkulunkulu uthi uba omubi
uzomgabula ngegama thina sikwazi ukugabula ngegama wasinamanje umvila yena uyamhlaya uyambiza usathane thina sikwazi usathane wabisha abantu omubi ngoba mayesefikile kumbiza ngegama lakhe mina uyahlula bangana nabantu abahlulekile sebephambi befuna ukuthi ngofela la mina ngizala la bahluleka khona kunjalo ngoba unamandla kodwa ushembele umgabula eyamshembele umgabula bakhonza abahle basezulwini siphephetha amehlo ngoba ufanele uqale sazi qala inzika yenkolo yethu ngaphambi ukuthi ingane zamasulumane nezamajuda ihlaliswa phansi sencane kungabe zifundiswe ngenkolo hayi ukusonda laba kithi bafundisa ukusonda thina sifundisa ukusonda thina nazifene bizizila indlela yokufundiswa amakhorasi kwakubakwa iy'ngoma zamasosha ezodiswa lakithi oyakufana nobheki wasana ukufundiswa ngazo esikoleni nazifene bizila udolo ifaso kwakudleka kwezelakithi ladliwa kanjalo la ngikhona ngiyala ekutheni khona bathi mase befika lezi ngane zizodlizwe lakithi zathi mase zimthumbile umuntu ompisholo zase ithatha labafana ababili uPeter noGerrit Melis zathi nina ngoba nabulawa sifuna uqamba leli gama lesigodlo senkosi sababuza ukuthi lapha eMgungundlovu yini lehlala la basuka amadoda abaphila athi hayi uncedo wenkosi uPetwayo usiza kuphi ukuthi abe nesizwe abe namandla babuza zonke ikhonkwane zomuntu omnyama yini le kwathiwa umkhonto lo obusa izwe hayi umkhonto angikhulumi ngomkhonto wepolitiki ngikhuluma ngomkhonto obusizwe esingazi mhlawumbe uzovuka manje usibusizwe ngempela noma kwavuza ubusizwe wawuveza ukhona umkhonto inkosi yakulelizwe ephatha umkhonto hayi isothi igebeli lesaqedela ngamuntu omnyama siqedumdula ngokwasha bese jojo enhlizweni ungaqoba abantu ngaleyo ngiyabonga babona lengonyama amen ukuthi mase ngikhuluma nkosi ngabeka amasotho ngonyama buzani shembu uyazizwe ukuthi inkosi yekho thatha ijozi neqwa noma ihlenga okuyona awuzikhalisa kulelizwe usibeke ehlombe bangabhulu umculo wamsikhala ukuthi aqine hayi isothi eyofana nebhika abaqedelana ngomuntu omnyama namhlanje lethiwa sisatshela usikhali udolojwa ngamakhosi kade ngabuka amakhosi bekona moyinkamakhizo moyiwe bekuyisothi abazana inkosi ivuke sanele yiKristu isonte kakhulu inkosi ayisonti inkosi iyadumisa umbenqanga yonkosi amen besifundisa isizwe uNkulunkulu udumiswa kanjani wathatha lezi igebengu kwathiwa nina ngoba selithathile izigijimane egodlweni senkosi wathatha inhloko wathatha yonke into wathatha igqili amakhosi ayeqabela ey'gqilini lezi zokuqabela khona ezazinensika mayelele uzolwa impi aqamele kulezi gqilane ey'ncane ezathungokhulu alalelo isemkhulu bathi uzophuma kanjani impi uzoyihlasela kanjani impi yamaqabantwana bathatha lezo zinto ngoba zaziney'mpilo betshelwa amadoda amathathu asekhona nanithi nazareth dayisa ngomkhosi wasezulwini ongajini umntana uxoxela indima ukuthi hayi izitsha lezi ezokwenzani abhale phansi umlungu hayi ngokubona ubaba bakanjena nje ilathi ukukhipha imfihlo yakhe ithi inkosi langanina nenza lento eyenziwa ngokhokho benu baveza ubuze bomuntu omnyama basho ukuthi lento yokwenzani nafundisa imkhonto ukuthi imkhonto obusizwe bese kuzoba inkatha angikhuluma ngenkatha yepolitiki ngikhuluma ngenkatha yesizwe eyayivesi khona inkosi esikoleni sabo abafike kwenza umkhonto obusisa izwe awunikezwe isemkhulu iy'nhleka lezi namajozi bese kuba inkatha yokuqoqa isizwe bakuthiwa inkatha sasisiqoqa isizwe ukuthi singamphululi indaba ezitha yebo ukubona yabo phela kwakulandwa iy'hlala ey'thize ezazizokhanda kahle lento seziyikhanda ngey'telezi ukuthi isizwe siqoqeke hhayi imithi itelezi ngamakhamba athize bese ziyaqoqwa zonke lezi zinto zibekwe la bafika batshela belungu ukuthi hayi isiza la makuliwa inkosi yambe yoguqa lapho ikhuluma enkatheni ihlanganisa amabutho iyothatha umkhonto uphendula ukhombisa entshonalanga kuphi nakuphi bese kwazi yoliwa amabhunu athi uma esekuwe wesibili esebanqobile agijima esigodleni zikadinga aqoqa konke kwangamagugu okungcwele bemfihlo yakithi ithi inkosi langanelagayisa ukhozi wethu
egcineni basebethi uMgungundlovu siyawu lezi intaba zaseMgungundlovu ngoba wangamabhulu lezi intaba zaseMgungundlovu sesokuhlanganisa ngazo uPeter ngowafela khona la noGert Maris wasekuthiwa lezi intaba zaseMgungundlovu sozipha bona sozetha amagama eMgungundlovu kuzindaba wasekuthiwa iPeter eMaritzburg ibheki isibhulberg Peter eMaritzburg intaba zikaPeter eMaritzburg namhlanje njalo awubonelanga insizwa labalethwa kuthiwa yini akusho Harry Smith akusho Lady Smith kwakuthundwa izwe lomuntu omnyama licanda kwabelana ngawo wafika uShembe ukuba ababusi bomhlaba bayakuShembe ngeqiniso bayoguqa ngabe kade izwe labuya sesosizwa amakhosi ngoba amakhosi siyezwa kuthiwa aseyagamanqa manje angena asondela usekhona lawo bantu abamavili ucabanga bayaguduza amakhosi sekathi uNkulunkulu angapha isithunzi amakhosi azogeza imindeni yawo uNkulunkulu ekhaya emphefumulo ukuze athole isithunzi nesithoza athi mayilwa lempi inqobele mayonkosi libuyizwe lomuntu ompisholo ukuyele ekungcweleni kwavesi kukhona endlini emnyama Amen. Esikhalele la ekhaya emphefumulo kona mahala siyabonga masifika nengonyama ibona nengonyama amahuluka ihamba nenduna zayo engizoyicelela nje mandleni ukuthi ibelebelini masesiphetha ibona abazohlelake ey'ntoni ukuthi ukhulunywa njani sazi ukuthi ngonyama ekhulunywa njani kodwa ngiyabonga ngoba ulwazi lwezulu langithuma entabamhlophe ngangiqala ukubona intabamhlophe la kuzalwa khona uBhomela angithi mina kaBhomela la kuzalwa khona induna uBhomela hhayi entabazi wayeseya nabazali bathi uzalele entabazi ngangiyithinta kanjeni isandla intabamhlophe la kuphethe khona ingonyama ephambi kwethu ngithula uBhomela uyazi lwezulu hamba mntanami ungene khona ingonyama ifikile yasuka la ingonyama ngathi ashaya uvalo lomzokwane umuntu owazi uba nocingo kaShembe yafona khona la inkosi yamakhosi ngisesekhaya emphefumulo ngiyeza manje ngihlele nomfumane majili ithi inkosi uphathe kahle nje bathi baba uphethe kahle bathi usho basofika lapho emhlabeni komuntu nocingo wazi ukuba noShembe awubabusi bangaliso le iyangithuma inkosi ukuthi angekhona uyoqoqa isizwe zakubo bafuna ukuthi bayombulelwa ngokuhamba wasekhaya emphefumulo ney'mbiso zakhona yangicela inkosi yamaholo inkosi ayakhona ngabikela uNkulunkulu wathi hamba inkosi ikusise ngiyabonga namhlanje labo mbona inkomo yenkosi bazothetha amacala emndeni yabo mayibona inkosi uhleli phezu kwey'hlalo zamakhosi ayengaphambili avuza igazi amanye athunjiwe kwamanje kusathi iy'nkembezi zawo kusaphalazelwa kuzo phela inkolo yamakhosi iqala ayengenwe ngomuka Lucifer nduna mele banqoba leyaphi ngifuna inkokhala lenkosi angingokuphalazela kuba ngithula amandla nabakini njalo babekhona njengoba wena ungayinakilele ukuthi wena ukhona indala uyinzala la abanye bathi uShembe wathi indala yamasosha indala yamasosha uba amasosha wathi indala yamasosha njengoba basho indala yamasosha amasosha afikayo kwafika iy'nsizwa zamaNazaretha zafika naye etempelini ngifisa ukukhuluma phambi konyama ukuze naye ifakaze lokuholiswa lo muzi wathi uma uqala unikelele ukuthi uzokwakhiwa ethe uNkulunkulu asakhile umuzi ufuna ukugeza abantu isikakhona abamashufu abantu abaningi abasuka amazwe ngamazwe bezofuna umsebenzi babulawele khona lawo amasho wayesethi ngakheleli lo muzi kusho inkosi unyazi lwezulu la yeka sathi thina sakumuzi wenkosi lapha ngaphambili uthi ngonkosazana bazokhumbula abantu bakulelizwe abalimela iqiniso uthi ngonkosazana lahamba la lamalapha liphendulisa nalikhona nduku ezemthula khona nduku nomthetho inganofakazi nanisebancane losana nanganisempanyana uthi ngonkosazana hamba la ukhona igebengu ezazihamba ngakwazi ukuthi lezi zafela emahlathini ezazihamba la yabona uzokhe yami lapho uzokhe yami la ngathi ngawo uzokhona eyakho futhi uNkulunkulu usekhombile babegangileke asingeni kodwa kuona mase sifika thina silethe iplane enkosini unyazi ilethana iplane namanje sekunyazi lezolethana anizwakho umuzi ngifuna ngapheli indlu enkulu indlela kathi ngesonto kunomsebenzi wami mkhulu wakhe lapha sasingazi sajabula thina satshela abantu sathi uzokhulika 23 no14 no25 uma zonke uthula zonke sasinalo abone
izakha zethu silima lapha simba la simba emakhaya sokwakha 23 sokwakha 14 isona sakha sethu sasimba ngayo wafika umdala leso manje eqedile ukuvula wathi ayindle phefumulo le Amen. amasosha sifuna ukucacisa lo abantu bangakhothisa umuntu wafika ngalo suku noma wenziwe lenkinga amasosha kwafika insizwe zamaNazaretha ezazinga insizwe zomkhonto wesizwe amagerila ayesempindweni athi asilali kunabafowethu abafele entabeni bangalandwa uhulumeni wangalanda manje bafikile thina ngokubona uSibanimali ngathi bahlanya bahlala ubala bagcine behlanya ababuyayo nabamasindana bathi bahlanyiswa yilamasosha afele entabeni athi awanakiwe ngoba wona ayengamagerila engekho ekhundleni ephezulu abantu abakhundulwayo omabhida bona baba ngamaphoroforo figures abantu abaqamile bona balala namathamba bona banakwa bathi lesiyezwa ukuthi uShembe uyazi wezulu memezele uShembe wememezele kuphela abantu babekhona uShembe makhelela umuzi lapho izozama ukugeza abantu babamasho ebuhleni uJulayi ushinyazi wezulu ngiyacala ngabababudulaza basolele lento uNkulunkulu waze wathi uNkulunkulu mase sengifikile abefundisi babamasho lapho bafika khona nabo ngicela balande bazogeza ngoba la kuzola izwe njoba nawe uhleli labamasho uqhamuke enyakatho enkala empumalanga ntshonalanga kuphi njoba namhlanje ukhona ingonyama ingonyama kaMlungu qhamukale ezweni lasenhla uthi ke uShembe athi ke lamasosha mayekhuluma athi ufika amasosha afela ngiyatholisa afela kuma-trenches emngceleni ababecasha khona amalungawo ko-Russia ko-Mozambique ko-China nakuphi amasosha omkhonto uthi bathi uShembe simzwile memeze Paradise ethi uzobegeza bonke abantu abafa ngendluzula nabafa ngegazi bathi thine safa ngegazi ngoba sasiyofundela ukuvikela izwe silandela okhokho bethu ababengamabutho endulo uma ningayi kuba bengomuzi walapha kwamashu niyosicela enkosini ukuthi nathi isilande sigezwe sonqonqisa izwe isibili bathi niyabona lezi ngane ezigula amakhansela ingane ezigula amakhansela bona amasosha khona abafana nje sibazele bazasukume aphendula ukuthi enzini uma shayisibhamu iklabu yosithele ikhansela lishaya isibhamu siyowela lapha abazange baze baye practice isibhamu nicabanga ukuthi bababulala bayithathaphi ulwazi ithini esingena kubona babulala nebodwa ngoba thina safele entabeni abantu nje bafika abafowethu bayikhuluma lento ngahamba ngayisibona bahlangana ngeMK ngawukhuluma nokomanda wakhona ukomanda wakhona akhuluma namabutha wakhale inyembezi wabutha kanti sengafika lena base becela ngahamba nabo ngase ngawufika eDanhazi uNkulunkulu nina nomfanekiso wamabutho okhona basendulo bezidinga labo yibo labo abanithathayo basebenza nimudenayizwayo nenziwa ngendlela yesimanje manje ukuthi balinike amasosha lawadrilayo bathi kodwa ningamele okhokho benu babengavumi nezo babulawa ngikhumbula lapha ngifike ezweni labahuluke inkombisi ngo-19 Mshumayeli bazethi yabona la okhokho bami namakhosana ilafela la ezumanyolo abagcinezelo baphuka izwe nomhlaba bangamabutho lapho manje abantu badidisa abantu babalimaza bathi umuzi wamasosha imali okhokho bethu babe ngamasosha nje babe ngamabutho namhlanje uvuka abantu ethuneni bathi seleni safele impilo zasemandulo bangaona amabutho la bathula abantu bangaona amasosha la manje kudidwa ukuthi wathiwa amasosha phela uyanifana lebhika abasololayo sizawuthemba amabutho lana sokhuluma ngamabutho okuqala ayimvelaphi yethu ey'nkongo zethu iwona ingozi ukuthi uShembe uma ibutho lifile langanakwa liyawuqeda umuzi liyawuqeda inyama izwe-ke liyayibhubhisa ngoba bafa ingakho endulo amakhosi ayethi ukuthi uShembe amakhosi endulo ayethi uma impi isale yabaningi esicaweni bese kufuneka umuntu onekhono lokumemeza imphefumulo abantu abaphiwe abantu abaneziphiwo
badala umndeni hayi ukuthi uzathimule ahayiza igaba enzeyoki wayebezana nakhuluma zwakalo wayidaliwe njengoba sidlala nje abantu abadaliwe abazi ukuxoxa noNkulunkulu abazi ukuxoxa nemindeni belele emthongweni khona abazi ukuyibona udaliwe hayi ukuthi ukhandiwe hayi ukuthi unyangiwe njengoba kukhona igama elithi nyanga ukunyanga phela ukhanda into uyayikhanda khona umuntu oyinyanga yokhuni inyanga yensimbi nalabo okuthiwa inyanga zamakhambi babethatha iboza bahlanza amafutha kaqama bese kuphuma umuthi kwathiwa laba bakhanda amakhambi la kwasekuthiwa izinyanga banyanga amakhambi labantu bakhanda amakhambi igama likhanda ukunyanga sebenyanga amakhambi manje ikhambi elidala umvelana asenzi imvelana selenze okunye iboza walokuhahaza namhlanje selokucupha umuntu bomnezelona acuphe amile ukugula namsuka amafutha elwane wasekuthiwa laba sebenyanga amakhambi kwathiwa inyanga zamakhambi nakhona-ke la uTushembele okhokho bethu babethi mabefe impilo bese inkosi esagcina umthetho bese kubizwa umuntu onekhono amemeze imphefumulo bese kuthi amathamba aqoqole ndawonye bese kubekwa iy'vivane zamanje ngokamugama wethi iy'vivane kubekwa amanje kwakwenzelani kubekwa amanje kwakwenzela ukuthi amabhubesi ney'lwane zasendle zingabadli ngoba mabeke badla inyama yabo lawo bantu bawothi mabevuka bavuka bezilwane ngoba inyama yabo yaphelele yiswile zeyilwane bese kubekwa inguzulu zamatshe kuvikela inyama yabo uqoqole ndawonye bese kuba basethuza izivivane bese kuthiwa bonke abantu abadlulayo babelintshe uma udlula kuthiwa bekalintshe nivikela amabutho ukuthi angadliwa angathathwa futhi nazimfa amona lelizwe langalo lingafike zobacika lifike kuney'nguzulu zamatshe lifike ngokukhulu zoba befuna ukuthatha inyama yabo ingakho kuney'vivane lezi y'vivane bafika belungu bayigqiba bayigibhiza ngoba basahla belungu bayalazi isiko lempilo yomuntu mayibonga Nkosi uShembele usakhela ikhala emphefumulo ukuthi uzobuyisa lezo y'vivane ey'ndala yena uShembele useyayilanda-ke yena ngokwemfihla sezulwini uzoyifaka ikhala emphefumulo nabo kade bekhuluma basazokhuluma futhi emini umzwile lensizwe wabona inkumbi yabantu bakulo iy'gidi zamakhulu ey'nkulungwane babevelaphi labantu bebehleliphi labantu ngoba mhlawumbe ephileni kubo nje bayingcosane inje ifemile ey'ngcosane kodwa ubona iy'nkumbi zivelaphi lezo y'nkumbi uma abantu abafike befile bavelaphi abantu abaningi ngabo omunye wathi wabona isibongo sakubo singangabantu sidlula iy'hlwele maziyekenana ocabanga abantu bayekenana bangangehla abajolwayo kodwa uthi wabona isibongo sabo singaphezulu kwabantu bavelaphi laba bantu abadlulile bonke labantu ethuneni ngoba belanda beletha ekhala emphefumulo ekhala emphefumulo uShembele uzothetha amacala ukhulumisana umlotha bagezwa abantu bese bekwazi ukudlula ethuneni bayezulwini lomndeni bayibona Nkosi phela incwadi isho njalo bakhona amadokotela bathi uma udlule mahamba usuka kusebenzisa koyihlo uzofika kanjani koyihlo ubuza igazi lokufika kanjani ubuza igazi awuzufika koyihlo ubuza igazi uShembele uzoqeda lowo uzovala lento ekuthiwa ukhondolo namhlanje abantu sinokufa kodwa ngoba yamajeko kunenhlambuluko efunakala yiphi lo nhlambuluko hayi nhlambuluko eyani hayi baqabana awabekho umuntu wawo nawo ngiyacabana nombuzo udadewethu sikwabane esibangisiko sokuthi amanje ngazama abaqabana ubaba nobabekazi akwazi babe bangani kohlathi inkomo nezimbuzi nayo yonke into kuthiwa kuthethela amacala njalo ubuza ukuthi uShembele niyayazi inhlambuluko umsuka wayo uqhamukapi njengoba seligijima kuhlala inkomo nezimbuzi niyazi ukuthi ubani okwenzela lento le ntuthu niyazi uqhamukuphi wafika uGomela wathi bahlelo osizini nabade sihlabelela bahlelo osizini esigodini sosizi usethi uShembele izwi lezimosha kade kusihlabelela izwi lezimosha bewebabu abakhuluma lizwe izwi labo bewebabu babamkhulu zifuna umphumo babamkhulu
bavuletha ekushiwe ukhona babengathakatha babengaluthi kodwa nje bafa empini abakwazi ukungena emndenini kuba kuthiwa bagcwele imikhondo abanye bagcwele ibiba babechatha labantu bezwayo yonke into ngakho namhlanje uNkulunkulu sikhulumele nabantu bokuqala abayinkinga amabutho afa empini ayawuqeda umuzi ingakho amabutho ayenakwa mayesekhululiwe empini bese kuthiwa waxoshiswa ngenkomo ganiselwe ukuze awukusimizo esinkulu bese kuzala amabutho ney'ntombi izinto ezayibutha konkosi iy'ntombi amabutho kunjalo ngonyama nanibutha kanjalo bese isizwe siyaqina sifuna ukuthi sibe namabutho ney'ntombi nawo umbuso kusukela umuntu owazaphathe nje ithoyizi kuthiwa ukomanda in chief angazaphathe nje ithoyizi esibanga nangu ubaba lo ophethe manje ongamele uthulele ukomanda wamasosha akazaphathe nje isibanga uyambona kulisuku maswela akazaphathe nje isibanga kodwa yini ngoba libalulekile ibutho ngeke ukwazi ukuhlala ibutho lilekho ingakho kuthiwa amakhosi ahamba namabutho ngiyajabula ngoba ngonyama uma isikhuluma noma ikhuluma mbona inkomo ezimbili ngiyacabanga ukuthi amakhosi namabutho kodwa sizoza ngawo inkosi noma ingonyama ayihambi ngaphandle kwamabutho amen nazi induna ngakwazi induna kunamabutho ngakwazi amen mayibonge inkosi amen nomveli nqangu uyazi bezulu mayephuma uphuma ney'nduna zabefundisi zasezulwini ngomthetho iy'nduna zasezulwini abefundisi sikubeka eceleni ukuthi ungajiya ababheda amabutho onke lento kodwa khona abefundisi balandela umbombela ngoba yena uyinkosi yezulu nomhlaba inkosi yamakhosi bese kuthi iy'ngonyama ezweni zona yidumisa umveli nqangu unyazi lwezulu mayibonge inkosi amen ngangayibona kancane ngiyatshonta ngayibona kancane lapha engonyama la ifakwe ifoto lenkosi unyazi lwezulu phakathi kwekhulu lapha kusahlanganiswa nazo eney'bili amakhosi anje asafuna engonyameni ezingesami noNkulunkulu ufake ugombela unyazi lwezulu mayibonge inkosi amen abakhonzi abakhe basezulwini inhlambuluko singagijimisi soyenza emakhaya asiqale isiqoqo umndeni ulalisi singahlele yona kodwa ayikhona indaba asiqale isiqoqo umndeni siwunikeza ushemba ukuthi nabona basila silethe umndeni ukuthi ushemba isuse kithi ayifake ekhaya emphefumulo mayihamba nathi ihamba neyilona sizokhula sothwala usizi masingena nazo ekhaya emphefumulo abadilize ushembe emphefumulweni yethu nasegazini lethu abafake lapho emfuleni wakhe ekhaya emphefumulo abenze lokho okuthandwa nguye amen ngoba sihlabelele 242 yena moya engcwele ngena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguwe ushembe wazi ukuthi umuntu wahamba egcatshwe ngamafutha engulube amafutha empisi ukhishwa kanjani ushembe ngena kubo bonke wenze lokuthandwa nguwe ushembe asimvumele izinto ayithandayo phezulu umphefumulo wazali bethu ukuze imphefumulo wazali bethu ihlambuluke ibe yinhle besiba nenhliziyo yomntwana mayibonge inkosi amen izoba isisibuyisela lokukhanya phakathi kwempilo zethu naphakathi kwemizi esigadile ngoba nasey'godlweni zoloza ngonyama namakhosi uma elandela iy'miso nenkambiso unyazi lwezulu alethe emhlabeni unyazi lwezulu alizele usokwenza lona anendawo nathi phela liyasijabulisa kodwa ushembe abantu abayizele imphefumulo yabazali bethu namathambo okhokho bethu kusho abantu abawu-3 abontundlalo amen ushembe uthixo umphefumulo namathambo okhokho bethu amen akuyena owethu amen enganjeni kwesimhlubuko nje singasodlala kwesimhlubuko phela ushembe uhlutshulwa ngendlela ey'ningi yabona nje uma ngithathele lijazi libhanje ngithathe ngobugebengu ngihlubukile noma ngaze ngikhula ngoba umvangeli ngumfundisi ubugebengu akuyona into yasezulwini ngade ngahlubuka ngisho ngaba yimpunga kube ngangoba kusedlo le bese kuthiwa umfundisi lo muhle ubugebengu ayikho leyo nto sizogeza lezo igebengu namhlanje ayigezwe kuphuma ugebengu ethoshe mamakhanda ethu mayibonge inkosi amen kuba nje ngezwa ibona ababefuna iy'khundla zokuba yinduna ngemithi nangamakhubalo bakuze kufa abantu esigodini bafuna nje ukukhethwa bayinduna abanye bafuna iy'hlalo zobukhosi ngenkani ingakho manje mayesekhona umuntu ingane yakho masekhona izofuna-ke
esikaNkulunkulu ngenkani ngokuhleli abame nenkani phela induna ziyafana nabashomayeli ubizona phela ikhokhela amabutho nesizwe angithi nduna inini ntshela abantu ukuthi izwi lenkosi itheni izwi lenkonyama itheni negijima zizakuningi nathi-ke la enkolweni kuhamba kanjani abashumayela abavangeli abafundisi ibona abathatha izwi bona lukela umvelingqalo bese kubamba lehoro kanti zimbathwa abantu ababebanga iy'khundla zokuba yinduna nobhekela ngithwala abantu ababheka iy'godi zenkosi bhekela inkosi ubhekela abankosi lo ubheka isigodi esiwukuthi nabaphuzi bamabutho angixoxe njalo umuntu useshidala umuntu uzosixoxela ngendaba zamakhosi ngixoxa ngenkolo mayibonga inkosi ngixoxa ngenkolo mayibonga inkosi phela ukusonta kwakungekho ngaphambili konke kwakubekwa emakhosini umlayezo kaMvelingqanga eze emakhosini nasendlini kaJakobe abaprofethi babethunywe emakhosini hamba Nathanieli otshela uDavide ukuthi izwe liyaduka manje hamba sibanibani otshela hamba uJeremiya otshela inkosi ukuthi hamba okhuluma noNebukadinezari ukuthi abadedele abantwana babo kwakutshelwa abaprofethi bawutshela amakhosi ongashiyo ukuthi abangotshela omajiya abafokazana nenkolo kuyinjalo izwi kaNkulunkulu phela yisiko isiko lizalwa umthetho uqala kube nomthetho bese kuthiwa ukhonzeni nomthetho ube isiko empilo lenu uyomphilisa bese niwenza inkolo yenu leli siko empilo lenu lenzeni libe inkolo yenu ngoba leli siko empilo lenu lizalwa umthetho unikezwa amakhosi atshela isizwe ukuthi uMvelingqanga ukuthi akuhanjwe kanje uMvelingqanga ukuthi angagqoka amabhluke ezweni lethu ngoba kuzobaleka inyanya abaprofethi uNkulunkulu abathumela useze wayihlela yena mathupha ezweni endlini emnyama ayekuthumela abaprofethi wenza yena uqobo lakho uMvelingqanga uthi bondaba ezidakhuzani ingane ezincane eziseyintombi ningayimbathisa amaduku ngoba ingilosi iyadideka icabanga ukuthi unkosikazi besimnikeza ibhoxongwane umajiya kanti iseyintombi umajiya ahlale ngayo ingane ingakho la eNazaretha ingane ngasifaka isigqoko neduku uma kuseyinkosazana kodwa emabandleni obaba bethu bafana nomama bafaka igqoko umthetho lo umthetho wamzana lesici sawo ukuthi manje uphulile wenziwa njani wayesefika ushemba wathi abantu abami nazi inxaphezelo inkomo nembuzi okhokho benu babethakathi zami zabo ngcolile insipho yami ngibele embuzini nazi imbuzi intolendaba amanogezi okhokho benu abahamba benkulu okhokho benu abahamba bebethi imbokodo bezokana nazi imbuzi thathani zona nophakathi kwazo nokumusana nenyongo nigeze okhokho wazi benu baletheni nakimi ngizonigezela ngobani baza basendulo mayibonga inkosi wena wazile wayizona ugogo wakho ufele emgwaqeni baba wakho ufele emgwaqeni lolanda ubaba wakuthiwa ufele emgwaqeni washayiswa imoto yena akashayiswanga imoto wangenwa ijozi isikhali phela ijozi usefuna isikhali la isibhamu bezana umphumkhabezi esibhameni amdubula ngiyafika ngaphandle nani sishathazela inhlango eyakudubula anike okuza kushemba ukuthi inkosi uzadutshulwe lelo liphi ithongo lalapha ekhaya umntwana iphi ingilosi lapha ekhaya uphi uMvelingqanga lapha ekhaya sibuthene lapha-ke sincinda izembe zakhe sizofunda indlela zakho uSimakade ukuthi-ke sizobahlenga kanjani sizoyihlenga kanjani thina kuloku kufo njena soyihlenga ukuthi thina silungise impande mayibonga inkosi abafana labo bakaJakobe bethunga amaroma basebebhala phansi ukuthi wathiwani maroma 11 verse 16 no 16 verse 11 bese ngikhulekela ebandleni ingonyama nimnikezele induna izole ezazile ukuthi kuzokhulunywa kanjani ngaso funda baba amaroma uma ulimo luyingcwele inhlama injalo uma unjalo impande amagatsha onjalo ngabonga baba uma okhokho bethu emathuneni abahamba bonakele nokhokhokazi bethu abahamba bonakele ney'ngane zakwethu ezihamba yibonakele ney'ngane zaphumayo uma kungcwele bona ethuneni nathi siyophila inhlalakahle mayizothola inhlalakahle mayibonga inkosi uzazi ushembe ukuthi mhla ngelashwayo
abona nje bazibathile ngomhlobo ophela ukuthi ngoba ilanga angazi umehlo singazikho niphuka kodwa mawubhekisisa nje kahle impoko zathanda ukuza kuthile lokho ngomhlobo uphebeza njani ingoba vele phela iyakha nomubi uhlezi umubi lisana noNkulunkulu bayithanda into emhlophe lithe unyazi esigodlweni senkosi banje phethe inkonzo kulesabathi esiphuma kulona lithe inkosi amaNazaretha asifane neingubo phela ezimhlophe nezinhliziyo ezimhlophe Amen. usunyazi wathi kodwa umuntu uyayithanda into emhlophe uyathanda ukuyingcolisa into emnyama nabo abakini mangabanaki bazogijima babona lapha emzini la ungane khona usucwebezela isini umuzwa wakho mhlawumbe wena oqondisa ubaba wambonisa awukho umbonisa umuntu wakho mhlawumbe bakusekhona awukho umbonisa uthi bayisumana lokuthi lamacala sumana noma bodadewethu ngiyanicebisa intombi kwesinye isikhathi isibusiso ngabe sinikeza abafowenu bese sizalwa somnikelani lomfana usho umfowenu ngoba uzofuna ukuvusa lo muzi lokhu uzofuna ukuvusa umuzi kaSibanibani ongazange azihlawule ngcono sinikeze nangu loSibanibani besho wena unikeze izalwa zabo umalume wakho dadewethu umsebenzi wena ugijime wena ufuna wena ukwenza injonjo ngoba ungajiyeshelile nathi sinayo inkubo shumayo kumpela nathi shelo ushumayele wena usura umthengela amaselula ngasukumphathi leselula umuntu wayi sukume ikhalele yona esifundeni sokuthi wena ngabe uyobuza ukuthi inkosi obala la ngiphelele lo msebenzi kuyacaca ngoba unyoko ungaziwa ngalutho uphuke umali lo msebenzi izakwazi ngomalutho lungisa zona phela sinamacala ngoba sinika inkomo nje inkomo phela musa wena udaga ukuthi uhamba ukuthi ufuna ukubona ukuthi mina ngisebenza eParliament uthi ufuna ukubona awubona izalwa zakhe ukuthi besodisosisi uyilethi khala emphefumulo unyazi ike yabona unyazi liseparadise ngamani kodwa lula ikhala emphefumulo ayibona ukuthi amen phela umoya engcwele ube nqami amen uzwakhe ukade ngamehlo ukade ngekhaza amantunga amen akuyena umuntu nomuzi ungeze ukuthi uze emajiya la awuzile emajiya uzelo lakini ube nqami amen ukuthi umuntu akakhonzwa noma ngakhuluma into oyizwayo ungathi ngimkhonza nani ukhonzela abantu bakini ube nqami umuntu okhonza unyazi mayibonga inkosi amen ngifisa lokho kodwa niyeka amabhede nithi nenzele ingane nithi uzoyithina yeke ndo amacala uzokhatshela kuthiwa impende unomhlanga nomhlanga ngoba inhlanga ngithola imali yini yeka lo thatha impahla umaji ekushiya thatha impahla umaji ekushiya futhi bese ukuhleke manje kodwa kunamaqhinga uNkulunkulu awalethile yabona mawuzazi ukuthi ngempela uzala buka yihlo ngokusemthethweni uzowona imuzi kayihlo hlanganisa nabafowenu kube wena wama phambili ube nabantu benomdlandla wenza okwalento imidlala yesitokfela yomama yesitokfela afuka nodadewethu ufuqa kanjalo kube wena wama phambili kophuthi nathi imali hayi ukuthi ube wena uzozula emsamo nikabona obhuti bakho awu lapha sasikhona okuyimina uba usenjwa kumshumo wesimamane eTafelkop ufakazele impela ushumane nanikhona uNkulunkulu ekhuluma neyintombazane uthi cha wena nemali unyazi khona lo nyaka onkhona sambisa umnikelo welento wembuzi imjobo uthi baba uthi hayi wena dadewethu ukuthi usebenza kahle ngisholo thatha imali kulezi umpweni umpweni ozokhuluma emsamo manje babukhani yena uthi manje babuya dabukhani nike njalo abibize khona lapho unikeze uthenga uthenga imbuzi unikeze umfuhlele imali abiyela abantu bakini thathi lento nomthethela amacala lo hayi ukuthi wena uhambe phambili ekhona umpweni ukuthi isitawa kodwa uthatha isitawa ngasibekezelela njalo ungakwenzi lokho bodwa wena uthanda umndeni wakho mayibonga inkosi ngaphambi kwesoka lakho umajiya sekuyona ndlela elula manje ugeza umuzi ukuthi uqoqele izimbuzi bathatha asambeni bobhuti na awusuthatha imali ayikhona uzokhipha yonke naleyo ibhincile uyikhiphe dadewethu banima ufuna inkomo sothetha amacala athethwa manje sithuma ubhombela ukuthi akasadele umndeni ngembuzi yokuqala emakhulu nemali yokufa eyesibili yokugeza abathakathi nezangoma nenyanga eyesithathu yokuhlambula abantwana abaphuma balahla kwezinye itelezi
benziwa imbungu benziwa ilwane benziwa imkhovu ingane encane kudlalwa ngazo umuntu ngengane kwenziwa yonke imkhulu ba uthatha amathuna amahlabathi amathuna ithatha kanzi namalungu ubosha umndeni wonke kanti umuntu uthwele ngomndeni eyedwa thatha amahlabathi amathuna egceke esine yabo lawo bantwana uNkulunkulu abahlangana ukuthi babelethise umthethweni bathola amalungelo wabana abafunwanga phela banaqha nje baphunyiwe baphushula abazange bafunwe ukunina noyisi ngexabeke mina mayithi umuntu khona abanye baphuma bathena hayi thina senza babelethisi ithini senza uzokwazi ukubelethisa umuntu omlingane umbelethisa kanjani uNkulunkulu ngiyakwazi ukwenza yangani uzokwazi ukwenza inhliziyo yangani munye kuphela umuntu okwazi ukwazi ikhulile phela manje sinesikhampile uRobbe ingane umuntu lakhulu umuntu wasekhulile wamqopha yini ngeke uzumqopha kukhona izalukwazi sezogogo okhokhokazi nokhokho nomkhulu abafa bephumile abanye bakushuliwe abanye benziwe intelezi ungamrobha yilo muntu siyabelethisa ngembuzi ajabule imbuzi udinga umbenqange ushembe okwaziyo ukhuluma nemphefumulo yabantu ayikitaza ayishumeze ayitshengisa izulu ayincenge ukuthi akusize ukulala mntanami ngoba ithinya ngezulu bakulala abantu abazali baliboni lapho iy'ngane zaphuma ushembe uyayincenga uyena kuphela waziyo ingakho-ke la ekhala emphefumulo imbuzi yesine yababelethisi ushembe akazi ukubelethisa nengane yakho noma ngamakoti wakho uzohamba ushembe ayofuna umnyombo wokuphuma kwey'ngane awunesingane zasendulo ezafa kokhokhokazi basendulo bese umulokazana uliwe izimpi balelwa awe phansi khokhokazi ngihamba impisi iqhobozele konke nengane sokhalweni layo ingane likhona esiswini sesilwane ushembe uzoqala zona akhiphe lezo y'ngane seyikhulile zizalukwazi namaphehla zibonakala ziphuma emnkosheni ushembe ey'landa la ey'faka ekhaya emphefumulo uzolanda zona bese ziqoqa zonke lezi ngane zize nazo uholoko ucungecume ukuze zizoqoqwa nale yakho ofuna usuyenzela ofuna uyenzela ucuphena ngamapende yakho ucuphena ngamapedela ucuphena ngezinto ey'khala kahle ufuna ukwenzela lengane yakho ongazi ukukhahlele bantu izibubuve ushembeke unanda umnyongo wezinto leyo mbuzi yesinele yabantwana babelethisa ushembe ngokusemthethweni kokumazi wasemandulo ogogo basemandulo omama basemandulo wehle ngayo ukuze ufike kwasizalayo esihlanu bacela intethela yabona emndenini babulala abafowabo ngoba befuna mina amakhosikazi abo babanguyibaba babanga amasiko babanga amalotolo yonke imikhuba babenza abone emndenini ezakwazi ezabulala abana kwabo ubafuna ukuhlala zonke esitendini nabona amakhosi nabona umbenqange nabona izwe phela mawona amakhosi uzokombenqange omakhosi akombenqange amen amen ngiyabonga ngicela ukubonga la sengicela ukupha ithuba abasekhosini inkosi musebenze njalo ihlakaniphile izwile amen amen okay amen ngicela ukukhuluma namakhosi asezulwini namahlanu ngalo 55 rand mshumayeloti ngisacela manazareth ngisacela ningihlabelelise ngasihlabele 114 ngicela ungibone mshumayeloti uthiwe lesihlabelelo ngesiculi mefike ekhaya lomphefumulo unyazi lwezulu luzosizwa ngitala nkulunkulu
seyikhulumile konke isabelelo lesikhulume konke akusekho sazikhuluma ngoba sesengikhulumile isabelelo ukuthi ngishele ngazizulu sicela usigezela amakhosi wakithi amen uzosigezela wona unyazizulu unyazizulu uNkulunkulu amen uNkulunkulu waNazaretha amen anginawo amazwi uNazaretha ongicelayo nje uNazaretha ngicela simlalele uNkulunkulu amen Manazaretha bonke abantu abakhulumayo la emgubhini basuke bathuloshe embukombela uqalo nje nibokulalela lokho Manazaretha abakhulumayo ungangeni ngapha phume ngapha niyabona nalo 55 rand ungikhiphayo Manazaretha dala ubombela wangena ngawo lo 55 rand abo 10 rand amakhosi mahlanu 10 rand 10 rand 10 rand 10 rand kunga la makhosi amahlanu lo 5 rand lo ukuhlambukile yonke la makhosi amen uyazi Manazaretha ijulile abakhetho amen ubombela makakuthuma udlulise uyayezo wahlala kunemoto Manazaretha ama-province mani awufo ngiyakhuluma namhlanje lokho embhobhini ngoba ngiyazi lezulu luzongigezela amakhosi wakithi ayothi masaqedile unyazi lezulu awageza ngizozibona izinto zokwenzeka ngiyabetha ngonyazi lezulu zonke izinto zokwenzeka inataki belithengile ndrove enhlomhlophe eyobibhale inkosi la abantwana bakasenza ngakhona lapho abathenga le ndrove emhlophe ngikhuluma ngani ngenataki le ndrove emhlophe ibhale inkosi la bese ngiyangale emampondweni isenkeni amampondo ayothenga ile ndrove emhlophe enkosi inyango yezulu bese ngeTransvaal fanele leMpumalanga iTransvaal yothengela ithunga ile ndrove emhlophe bese ngigcina esigodlweni umngela se-Free State lapho e-Free State bayothengela ubombela ile ndrove emhlophe ama-number plates engawathenga Manazaretha akhona sokuphuma kini-ke ukuthi nina njengoba ningizwa le mbhobhini ziyadingeka lezo moto ziphelezele unyazi lezulu konke la zabaya khona mesifika lapho siyawakhunga la makhosi ngalo 55 rand Manazaretha kucela ukunikeza ingonyama ngoba kuningi Manazaretha kodwa nizokubona kuzozenzakala inkosi kusiseni kuzonke no ndawa mawula to statela to kamra ka hola ishoro atsana le libila habo matsibeng la na ja khome amlapo la shoba la tela la re shwala ka madi shimana msehlapa dule mani thabe kiwale maiba mabedi thabeng ya thintwa ki phepha limpatisi ki bane ba gogona fatshe tsheka mhudi ba shebile habo bona ba kgolwa ki phuti ka pi hitsa ifika dimanuka ya yema ya yeta mrawe ya yeta pili ya riria ya habarunna thabani ula ayine Amen Manazaretha. amen Ayike ngicela ukuthatha lelithuba ngokuthola okukhulu. Njengondlunkulu wesilo. Ingonyama yabakhulu. Amen. Bengicela nje ibe lezo kuleli thunjana. Nginikela wona bona.
Amen. Amen. Ngiyanithanda amaNazaretha kakhulu. Amen. noNkulunkulu wethu ngiyamthanda naye kakhulu. Amen. amaNazaretha mangisaqala ukufika la ngiqala ukuhlangana noNkulunkulu wethu ngihlangane naye eFree State. Ngithe mangiloke ngizwa amaNazaretha athi uNkulunkulu. Ngathi ukudideka kancane ukuthi basho kanjani ukuthi uNkulunkulu. Ngoba ngangiqala ukufika. Kodwa isikhathi masiya kunamathempeli amaningi engiye makakhona kulawo mathempeli lawo. Kuthe mangiloke ngiya ngimvakashela kulawo mathempeli lawo ngabona ukuthi kungani amaNazaretha athi uNkulunkulu. Amen. Nami ngasho ngathi uNkulunkulu. Amen. Ngoba bengithi mangiye kuye kwenzakalini mama. Ngeke ngifike ekhaya ngingatholanga ifoni ngithembiswa izinto ezinhle. So ngabona ukuthi impela uNkulunkulu mawuye wafika kuye wacela kuye akubusise uyabusise. Amen. Ngibongeke unkosazana lana uLundi. Amen. Ngize ngihambe ngifika la ekhaya lomphefumulo unkosazana uLundi. Kuthunyelwe uye uNkulunkulu kimi. Wafike wangichazela ukuthi uNkulunkulu uthi kunabantu bakithi ebahamba phambili, amakhosi ahamba phambili awaphumulanga lapho. Ngasukuma ngeza ngafika la ekhaya lomphefumulo sekwesithathu namhlanje ngiza la ekhaya. Amen. Ngahlangana nomshumayeli uMajiya ngamgeleka kahle la ekhaya. So ke abathandi kodwa bomkhulu nabogogo njengoba ngikhuluma lelime engilikhuluma. Amen. Naku sengiyakhuza kodwa ke angazi ukuthi ngizalizwa yini lami limi na. Hayi bazangixolela bomkhulu nabogogo ngiyacela ukuthi ngikhulume lelimi lenu nizokwazi ukungizwa kahle. Amen. Ngiyaxolisa bomkhulu nabogogo kumele ngixolise kuqala. Amen. So ke ngafika ngamukeleka kahle la ekhaya, ngaphinde ngabuya ngamukeleka kahle la ekhaya. Ngahamba ke ngatshela ke uNkulunkulu unyazi lezulu ngendlela engingaphatheka ngayo la ekhaya. Umshumayeli uMajiya ubaluleke kakhulu emhlabeni wonke. Not la kubakhulukwe kuphela or kumaNazaretha kuphela. So ke izinto azenzile ngamcela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ke ayosilungisela indaba zabakhulukwe ngoba thina asizazi ukuthi zenziwa kanjani. So ke uNkulunkulu wamkhulula wahamba wafika le kuba kithi bakhulukwe esigodlweni wasilungisela. Amen. Amen. Wathatha ke amakhosi wonke wawamukisa esigodlweni. Amen. Masiloke sihamba ke sesigodlweni ke kunengoma esiculayo ngesiko lakithi masakhula singabafana siya entabeni. Ngacula leyo ngoma ke naye wangijoyina naye.
ingoma yakhona ke masiloku siqhubeka sicula masiyofika esigodlweni siloku sicula sobabili bese kabona amakhosazana asamukela aguqile phansi amaningi. Amen. Besathi ke umshumayeli uMajiya awunyaphupha na ngithi mina umshumayeli uphupha kanjani siloku sicula uthi yeyi into engiyibona ngapha ngakimi esandleni sami amakhosazana aguqile wonke ngendlela amaningi ngakhona ngithi hayi kusho ukuthi ke samukelekile umsebenzi lo owenzayo mkhulu kakhulu. Amen. So ke wabashiya ke lapha esigodlweni silethe bona ke namhlanje la. Amen. From ekuqaleni inkosi ingwenyama yokuqala until ukufika la kimi bonke size nawo. Amen. So ke kodwa ke asiphathanga imfanelo zalana zonke. Siphethe inkomo yengwenyama. Amen. Amen. Sasesiphatha inkomo yenduna. Amen. Nembuzi ke. Amen. So ke siyabonga kakhulu kunyazi yozulu uNkulunkulu wethu ngomsebenzi omuhle lo asenzela wona and simcelele ke nomshumayeli nabaseduze kwakhe ukuthi bahlale babambisene ngesikhathi sonke asibekele bona iminyaka eminingi sikwazi ukuthi umhlaba ulunge wonke. Amen. Ngoba amakhosi wonke akhona nabafundisi bonke abakhona kumele bazofika la ekhaya lomphefumulo. Amen. Namapolitiki wonke kumele azofika la ekhaya lomphefumulo. Le ndawo ibaluleke kakhulu le. So ke mawungakazi ufike la awukakazi lutho. Amen. Awukakaboni lutho. Awukakafundi lutho. Amen. Kukhulu esengikufundile la. Sinamacala amaningi mawungakazi ufike la uzokwazi ukuthi ususwe amacala akho. uNkulunkulu ubekile ingwenyama ukuthi zibheke isizwe. Amen. Asizange sasibheka isizwe. Sathatha isizwe sasinikezela ngamapolitician. So ke sinecala elikhulu kuNkulunkulu wethu. Kodwa kungcono ke ngoba sesiyitholile indawo ikhalo umphefumulo lokuzocela intetholelo yamacala wethu. uNkulunkulu uzasithethelela simcele abuyise umhlaba wethu kuyithi ingwenyama. Sikwazi ukuthi sibhekelele isizwe sakhe. Ngibonge kakhulu ke maNazaretha nakini ukuthi nivote navota kahle. Siwinile maNazaretha. Kodwa sirojiwe. So ke sizakucela lokho uNkulunkulu asilungisele kona. Umhlaba wethu uyabuya kithi ezandleni zethu. uNkulunkulu anibusise lokhu enizwini. Besikhuthaza besikhumbuza ukuba yini esizele emhlabeni
siyabonga uMbelinqange oyizukulwane ngezulwane zamathonga enhlangothini zonke zokudaleka kwethu sathi uNkulunkulu angasibukhula lokuhlakani nendlebe eyisitshe singavusi. Amen. Amen. Bakhona abakhe basezulwini ngiyacabanga ukuthi isabatha lokugcina leli silapha ekhaya emphefumulo leli siyakuyona. Emva kwalelo sabatha sesiya ekhlinzi ongelisa udedele kuyavala ekhaya emphefumulo. Mayibonge Nkosi. Amen. Sitshele nehlobo zethu ezinalwazi ukuthi valiwe ekhaya emphefumulo so sibone sekuphela umhlangano uNkulunkulu mhlawumbe sededile waya kwamanye amazwe. Siyadlulisa futhi nokuthi uNkulunkulu mayesezweni lakini ungamshiyi uNkulunkulu aphambane noNkulunkulu. Mayesentabazwe nje uNkulunkulu ingonyama siyacela ukuthi ngasentabazwe. Sizonke singaphambani noNkulunkulu. Amen. Mayibonge Nkosi. Amen. Lakini uNkulunkulu yengakini esifundeni sakini ungahambi ungaphambani naye uNkulunkulu uze kale emphefumulo iyawula uNkulunkulu. Amen. Amen. Usala ekutheni umndeni wakho uyikhulumele mathupha. Khona ukuthi umndeni ukhulume mathupha. Uthi mina nami sisekala emphefumulo. Ozosindela usithuthela amacala siwazi ulandela uNkulunkulu ngoba siphethe ikhwama nelwane lotheology nemkofu. Uma bekhulumile abazali bakho akulona icala kuMbelinqange uyawazi umuzi wakhe wazi. Mayibonge Nkosi. Amen. Amali kumajima izolo lihlaba kusola. Enza lokho lokuthula abantu bakini ngoba uthulele kwale emhlabeni. Amen. Abanye bacele ukuthi sinikele ukhiye ukuya eLinda. Hayi sithe masibonzana nokuthula sathi sikwenze lokho. Ngoba masithi abantu abanikele ukhiye phathisa umuntu sesivimba abantu bangayi uNkulunkulu. Abantu fanele abayile uNkulunkulu. Bayolanda ukhiye sakho samamezela nasonke edlule. Ngoba umusa wakhe uNkulunkulu wayesekuyini bangabe evala sazi phela uNkulunkulu ekhulumela lesisho ukuthi yavala. Sesibekile phela isikhathi ukuthiwa ufike uzoshaya ikhanda bese kuthele izwi lenkosi kanti umuntu ijile emva kwendlu abangani bakhe. Bekhulumela manje uNkulunkulu okwakhe akayakuze umkankulu unyazi ukuthi uyavala. Ubani wayazi ukuthi impela zohlala amasonto amathathu. Thina sasaza amasonto amabili. uNkulunkulu wenza thandayo usidalwe kuyena. Mayibonge Nkosi. Amen. Namanje esisho uyavaleleka asazi ukuthi siyakesa nje. Kodwa solina ina uNkulunkulu ukuthi uthini. Asizukunikela umnikelo oqaqile lapha ekhaya. Cha, ngeke sikwenze lokho. Abantu fanele baye emzini kaNkulunkulu eLinda Ntonga basho njalo kwathiwa isandulelo sikaJulayi inhlangano kaJulayi. Mayibonge Nkosi. Amen. Siyabonga abakhonzi abasha basezulwini sesicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesithabelo samakhulu 208. Ngicela umshumayeli ongenalize lokuhoshozela njengelapho olezeqaqulile evulelekile asole ngalesithabelelo ubaba uStendo bese sicela isibusise uNkulunkulu. Isithabelelo 208. Inkosi